susah pengantinai lagi nang tasopane karena pangpian sudah dua laki bini. Jadi lawan pengantin sedikit dipadahi masalah malam ini pacang membunuh Yahudi. Imbah ni acara pengantinai hari ini lecil masalah jemo siapa kan wayah ini karena pang jemo supaya malam ini nang laki tak kuati. Jadi lawan pengantin kami nang mamadahi ujar bila jemo rapat itu nang sare rapat ujar gesan marapati. Masalah pang ini ulun kada pengalaman karena belum bebini cuman haber orang cilai haber beheri. Jadi desa pengantin langsung kami memadahi masalah pang jemo siapa kan wayah ini bila nyatu sari rapat ujar gesan marapati. Bila cocok jembo tergesan maharumi ujar bila cocok jingah menggenali ampun lagi. Jadi ini salam cilai khusus wanpian. Assalamualaikum ulun mengucap salam. Jadi cilai bang ulun terus melanjutkan banyak terima kasih sudah menjawab akan mudahan bang kita berkata menjawab salam. Mudahan bang cilai kita bisa lalu bertaat diselamatkan. Mudahan hidup kita diberi keberkahan. Allah keberkahan. Jadi matiin ulun melanjutkan. Jadi nipet terus cilai membawa akan. Jadi nambah matiin sebelum cilai ulun di sini bang berjalan. Alangkah baiknya ulun mau ucapkan ini nang pertama suatu kehormatan. Dua tidak lupa ulun hendak permisi pulang menampilkan membawa matiin ini nang kesentian cilai sakadar ulun menghibur seberataan. Jadi nang matiin ini nang kedua ulun membawa akan. Jadi nang tak lupa ulun memadahkan cilai nang tuan rumah ada di bekasan. Tadi jadi sidin minta diumumkan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan mana tuan rumah nang sudah ngundang. Mana tuh sidinnya kadeda kelihatan. Jadi nikang ulun lanjut mau ucapkan kepada tuan rumah di sini ada himbauan. Tadi nang tuan rumah minta diucapkan ujar terima kasih banyak bertahan kepada keluarga yang sudah menggeni mulai awal persiapan sampai kaina terakhir ujar nang bisa simpun pian bertahan. Jadi nang tuan rumah tadi memadahkan banyak terima kasih keluarga seberataan nang sudah menggeni di acara pengantinan. Jadi ulun belajar harus membawa akan. Jadi nang tuh sebelum cilai madihin berjalan acil mahamira pian bisa kematihin nyaman cilai besa hutan. Sebelum matihin tadi cilai berjalan sidin ada niat hakon menyahutakan. Jadi di mikrofon sudah ulun hidupkan. Jadi cilai pempian kasih nenang di putih atau bang hadi julung akan kano aja tambulo turun hari ini. Jadi nang wadah aja nang mengambil apa kasih nang sidin tahilalat kenal ada di hidung kayak tahi biri-biri. Jadi cilai pian kada usah betunjulan hari ini menyahuti kada papa
hote ulun hendak betakun lawan pian hari ini ngarani ulun bujang cilai belum bebini ulun mencari kini ada kabunang bujang itu bang hari ini apabila nyabang ada kagalakan tuh di sini jadi sipin memberi cilai langsung kemari langsung sipin ke diri cilai itu yang berbagi jadi 10.000 cilai kami diberi jadi tuh mikrofon nih bisa hote siapa jar ulun adakah tuh sampian cucu bujang kau beisi jadi bang ini sudah namanya hote jadi ujar sidim banyak bebinian cilai itu hari ini cuman biniannya ada dedal lihat lagi jadi lawan pian ulun pulang mana kone itu di kampung asam Kampung Morong Asam di sini ulun takone adakah bebinian jer ulun bujang hari ini ya ulun betakon di sini tuh jujuran berepatu terjadi karena di negara cilai tupang lain kami dengari jadi nang Morong Asam pulang kami mana kone nah niat jalan di belakang tak kenali cilai munnya inya nang itu diambil bini ngarannya orang lama ujar nang tanah hati istilah cilai pantun itu bikin di wadah dibuang tuh lubang ujar nang bini lama dihentak ada negara jadi pangulun niai nang malanjuti ulun jua niai katuju bini lamak kaya ingat tadi karena orang lama istilah lipang kawan malam membunuh Yahudi apalagi kaina pengantin niai malam sanayan malam ini terjadi berarti pengantin menganjurkan sunnah Nabi ujar membunuh Yahudi itu kada salah lagi jadi lawan pengantin ulun nang mamadahi bila membunuh Yahudi lamun gawa hati-hati bila nang lawan bini ujar orang binan duwe bila nang bini lamak beputungan bina tinggi istilah tupang kata kayak acir baju kuning ini bila nang cilai hendak ujar hendak membebem kada usah dilepiki lamun bini kurus istilah nang kayan ini jadi lamunnya hendak lakas-lakas dilepiki kasihan banyak tulang sakit sidin manahane jadi pangmiyai tarusakan hajepian
kita nang bemadihin sakadar jua hiburan kita nih maisi acara pengantinan jadi tempulu kita niai nang bedebatan kada papa kita sakadar begegayaan jadi sahuti aja jangan aur minum biang ngitu banyu aqua sudah hendak habis di tangan jadi gesan ini ulun menyilahkan gesan ini nang bungas bertaan betapok tangan alat tapuk tangan kami di sini senang sekali melihat Tuhan nikam nang datang di negara inya kami hanya saja melihat nikam jadi kami banyak-banyak jua berterima kasih ikam sudi maun ikam sudi jadi cilai pian jangan sakadar mamadahi jadi lawan acil niai pulang berdiri jadi julung mikrofon acil pulang manyahote acil karudung hirang hanyar datang tuh kasini jadi selamat datang lawan pian ulun ucape jadi nang lawan acil ulun nang manyapai jadi tuh mikrofon siapa pulang manyahote tampulo cilai ulun ada tuh di sini kita begayaan sebelum tengah hari karena cilai pangni jam parak lagi tengah hari jadi nang lawan pian nang mana tadi duit lawan kami memberi kami nih doakan mudahan tupang pian panjang umur sehat setiap hari mudahan bang pian dilancarkan rezeki mudahan bang pian nang apa tuh usaha selalu diberkahi mudahan bertaan kita kawan naik haji alan naik haji hujan habar si Tuhan tak bebini kami banyak aja bebini anak belu-belu jadi pangcilai bujur-bujur mamat dehi jangan nang belo nang suatu belegi ulun masih bujang belum suap bebini jadi nang lawan pian cilai nang bujang aja adalah tuh di sini banyak aja nang bujang-bujang lawan anum-anum jadi bang acil tadi memadahkan banyak nang bujang lawan juan nang anom jadi sini beisian jadi nang lawan pian aja ulun mana kone pian anak bang bujang adalah holo beisi jadi bang cilai lawan pian ulun takone jar ulun jujur aja pian anak nang bujang adalah holo beisi bila hadir lagi ampun samia ya betang di sini ada aja pilihan yang ada dua putri keluarga kami juga kalau si Pak
loba ujar pian ulun kada mengerti. Jadi madin ulun melanjutakan cilai bermadin ini nang begayaan tampolong ini kita di sini bertemuan. Jadi ulun menyapa penonton saberetaan gesan acil-acil dahulu lambaikan tangan. Jadi lawan pian kami langsung mendadah di sini saberetaan. Acil baju hirang di war awak sing genalan. Teman turis kaning ulun lihat kehalusan. Jadi ukirannya kaina digenalakan. Jadi nang lawan acil ulun mamadahi. Bila turis kaning lamun kawak digenali supaya jarak jauh cilai masih tanam pagi. Istilah licil genal nang kaya turus ringgi. Tak turus ringgi. Jadi pengulun cilai melanjutakan. Jadi nikmatin ulun terus surangan. Jadi lawan acil silahkan disahutakan. Jadi cilai mikrofon kada usah dibulikakan. Jadi tampulu kita di sini bertemuan. Kita bermatiin cilai nang begayaan. Jadi nang tidak lupa menyapa lawan pian. Gitu anak siapa nang kerudung hirang nang duduk bentar limpuhan. Inya mulai tadi lawan ulun tuh memandang. Pas ulun lihat inya mangurihingi lawan ulun ke hadapan. Pinanyawan ulun suah nang bertemuan. Jadi nang lawan ading nang kerudung hirang. Kakak nih menyapa di sini lawan sampian. Mudahan pempian panjang umur sehat badan sehingga tuh kaina dingai kawa bertemuan. Jadi nang tak lupa ulun menyapa pian. Langsung kami hari ini dingai mendoakan. Ulun tingau-tingau inya masih bujangan. Mudahan dapat jodoh inya lakas belakian. Bila hendak matiin kawai pulang nih diundang. Alah diundang. Jadi pengantin naik kapal laminan. Lalu nang tidak lupa kami salawatakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuh pengantin naik kapal laminan sudah berduaan. Jadi kesan pengantin kami memadahkan. Dimanakah itu pengantinnya berdiam. Karena nih acara di halaman sekolahan. Jadi rumah pengantin kami nang kada tahu di mana nang rumah pian. Jadi kesan pengantin pada malam ini licil malam senayan. Istilah pangkata pacang during bakawan. Apalagi wayah ini cilai nang musim hujan. Jangan tuh pengantin lalak aja cilai hari-hari behintaluan. Jadi lawan pengantin kami memadahkan. Jadi lawan pengantin bila nang malam cilai bisa bergoyang. Jadi pengulun cilai melanjutakan. Ngarannya orang kawin dasar bujur sanang hati. Karena pengantin kaina cilai guring sudah ada mamawane. Jadi lawan pengantin ulun nang mamadahi. Bilanya pengpian pada nang malam hari. Kada usah pengantin naik lagi nang tasopane. Karena pengpian sudah dua laki bini. Jadi lawan pengantin sedikit dipadahi. Masalah malam ini pacang membunuh Yahudi. Imbah nih acara pengantin naik hari ini. Lecil masalah jamu siapa kan wayah ini.
karena pengjemo supaya malam ini nang laki tak kuate jadi lawan pengantin kami nang mamadahi ujar bila jemo rapat itu nang sare rapat ujar gesan marapati masalah bang ini ulun kada pengalaman karena belum bebini cuman haber orang cilai haber beheri jadi desa pengantin langsung kami mamadahi masalah bang jemo siapa kan wayah ini bila nyatu sari rapat ujar gesan marapati bila gocok jembu tergesan maharumi ujar bila gocok jingah mengenali ampun lagi ala ampun lagi jadi pengulun pulang mana rasakan kami nang bemadihin di sini nang tu saurangan jadi kami berlanjut pulang membawa akan acil nang ni berdiri binanya nang hanyar datang nang tu mangamira tu ya asik surangan mulai tuhin tadi putar-putar kamera bina ada hiran-hiran jadi nang lawan acil selamat nih bertemu berjumpa lawan pian mudahan bang pian cilai itu pastinya pian nang panjang umur selalu sehatkan badan mudahan bang pian pulang kawa betianan jadi cilai ulun sakadar memadahakan jadi nang lawan pian kami mendoakan mana tadi mikrofon jangan dibawa bulik pian itu mikrofon kami lain ampun pian jadi tuh mikrofon ulun minta sahotakan jangan pesakadar dikuti di tangan adakah bang pulang nih tuh ingatan niai disahuti kita nang kada bapak tampolo betemuan atau abang nang betupi nang berwarna abang jadi bangai madihin kita bila berdua istilah nang ada kawan jadi acil berdiri nang berbaju ungu juga awak sing bagusan awak bina mungkal ujar orang singkal mayang jadi nang lawan acil ulun langsung berdoa lawan pian tuh bang pulang mudah bang pian dilaki tambah sayang jadi nang lawan acil beretaan ulun lawan pian cilai nang mamadahi bila lawan laki harus taat mengerti bila pian bang taat kaina surga menanti jadi nang lawan laki ulun hendak mamadahi bila laki bulik cilai kaina bagawe bila bulik di kantor atau bulik maiwak istilah cilai maringgi jadi sambut di lawang langsung pian kurihingi supaya laki pian awak kada tauyuhi suruh kaina masuk pian siapkan gangan siapakan juan nasi bila laki panat ancap-ancap diuruti lamun bila maurut hari ini ulun padahi mulai di kepala besar turun ke pipi jadi cilai di pipi ulu cipik ke cipiki jadi turun ke bahu kanan bahu kiri kaina cabut belikat supaya kada panat lagi jadi turun ke pinggang cuman jangan digeritiki kalau pina lagi sarik timbul nang tauyuhi jadi turun ke bawah cilai parak di parut kikira pada pusat kisaran nang 5 jari kawa ai pangpian nang apa nang ulun rinci jadi nang lawan acil tuyat montong mangan tibi pinanya nang gelianan imbah ulun sampai tadi jadi nang lawan acil sakadar mamadahi bila nang tu di situ ma urut bila wase bila kaina jadi nang tapak kalah cilai ulun tu marinci karena pengalaman acil sudah tu beisi sedangkan bang ulun cilai masih bujang lagi jadi nang lawan pian ulun mamadahi mudahan lagi pian cilai terus tak kuat ada lagi kan belum jajal belum
kabeh. Jadi acil belu acil ngini mama dehi. Jadi nang lawan pian cilai ulun karo mose. Jadi di dada pian nang ini di YouTube kami. Jadi nang lawan acil kami mempromosikan. Jadi lawan pian panonton saberataan. Ngini to kampungnya lecil di Murong Asam. Acil tuh sorangan ujar belok bebujuran. Jadi bilanya ada nang hendak bebinian. Kawa ai bang acil gitu diambil bini kasini datang impian. Masalah jujuran ujar kada belerangan. Lecil saibong kambing saapang ayo duit pian. Asal ujar acil kawa membahagiakan. Jadi nang lawan acil kami mendoakan. Mudahan pengjodoh pian lakas betemuan. Bila kawin nang ini kami pulanglah diundang. Jadi pengulun cilai malah jutakan. Kada karasaan sudah parak tengah zaman. Acil nang di belakang di war patok tina abang. Ulun tinggal pian aja nang pahabangnya. Karena beretaan ada kada beginco ada juga beberang aja. Acil tuh nang ini ginco berwarna topeng. Pinanya hendak habis sudah tuh ginconya. Jadi nang lawan acil ulun lanjut menyapa. Ada nini di belakang tuh yat bibir model warah. Ada debe ginco kasih juga. Jadi nang lawan nini kami mau ucap ape. Jadi nang lawan pian pinanya masih ada kai. Jadi nang lawan pian niai kami mau doai. Mudahan niai kai itu nang sidin sehat lawan pian lagi bini. Mudahan niai kai makin Tuhan nang makin jadi. Istilah pangkata ujar Tuha kaladi. Biar nang kai Tuha tapi masih tak genjangi. Jadi madihin ulun melanjutakan. Cilai nang kedua madihin ulun bawakan. Rasanya 5.000 tadi ada diberi sawiran. Pian tuh nang ini sakadar nang tatawaan. Jadi tatap bersyukur ulun nang lawan Tuhan. Masa 10.000 ulun disuruh ku dikawai. Liwar purun benar baik kasini cilai pian. Acil baju hirang tuyat hendak menjulungi. Jadi nang di video cilai naik tuh kasini. Bagus benar dihitung tahin biri-biri. Jadi terima kasih lawan pian hari ini. Jadi ulun doakan acil tuh di sini. Mudahan niat pian cilai dikabule. Mudahan cilai pian tentunya lakas belege. Mudahan bahagia pian hidup sampai mati. Jadi pangulun cilai mana rusakan. Jadi nang tidak lupa di sini menyapa pulang. Jadi nang lawan acil tuh yang bebeju kuning. Nang kaya dalam TV leh nang misa sabian. Jadi pungas benar ulun maningau pian. Cuman nang pastinya sidin sudah belekian. Jadi nang lawan pian langsung ulun doakan. Pinanya sidin anak ada isian. Tapi nang turang sudah genal di hadapan. Jadi cilainya ading pulang diulahakan. Jaka kaya hayam kawa dikarunakan. Jeles cilai ulun anang mangaruni pian. Marah ujar orang anaknya nang gesempian.
jadi bang cilai urut sakadar bagian banyak meminta rela bila ada kesalahan jadi nang gesan acil di sini saberetaan gesan ibu-ibu nang begadang di muka nasi di hadapan pada hituan rumah kami imbahin nih bulikan kami cilai gini kan lagi makanan berarti cilai nasi kawa ai sudah dimukosakan cuman kabilanya ada kelebihan sayang kalau bang nasi kainan nang gesan hayam baik gesan kami cilai nang sarumbungan jadi nang lawan pian sakadar memadahakan kabilanya ada tuyat nasi cilapian berangai nasi goreng kah nang dibuatakan supaya cilai bulik kami ada sasanguan karena tuh di rumah anak panitia rombongan hadang-hadang berakap kawan jadi nang cilai ulun sakatir mau ucapakan kami hanya begaya bila kada supantian jadi ulun betaros cilai melanjutakan acil nang baju hirang tadi ada menyambat pian nang ujar ulun kaning sidin nang kahalusan jadi nang lawan sidin ulun mau ucapakan ulun tadi begaya pastinya nang lawan pian jadi nang lawan ibu ulun mulai pang awal buai melihat pian bila pian tertawa mata besar belahan hilang karena mata sidin sipit kebujuran cuma tipis sidin haja nang kagenalan jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan banyak terima kasih kepada Nibus Rahmat nang sudah mengundang nang duduk di bangko nang baju sasirangan jadi nang lawan pian bang nai terima kasih kami mau ucapkan jua nang tuan rumah nang menyilahkan kepada tuan rumah jua kami ucapkan nang acara hari ini tentunya nih pengantinan mudahan nih acara itu dilancarkan mudahan nih acara diberi keberkahan Allah keberkahan sebelum matiin kami cilai berjalan jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan jadi nang lawan pian sebelum bermatiin kami di sini empihan hendak tuh menyapa buhan pian hari ini gesan nang abang-abang atau juang itu paman nang menjaga nasi jadi lawan pian kami nang mamadahi selamat nih berjumpa pahala hari ini lawan nang berduduk abang-abang hari ini bangai mudahan pian selalu sehat badan jua nang panjang umur jua nang diberkahi bila ada nang bujang mudahan lakas babine bila sudah babine mudahan bini pian bangai beranak lagi jadi nang lawan pian tak lupa kami sapai kepada jua paman nang duduk di bangku pian hari ini atau di higanya sidin nang betope nang baju sasirangan nang sasingot kalabete jadi nang lawan pian kami mau ucape mudahan saberetaan kita nang sehat badan kawa betamuan lagi nang di palaminan nang lagi tuh beputo tak lupa kami sapai sekalinya tuh pengantinannya lagi bini tunang toma atur buhan kami ramen tak lupa kami sapai selamat nih bertemu lawan kami hari ini lawan bebinian nang di ujung tindak jua kami sapai nang karudung ping dadah nang hari ini jadi nang berjalan acil-acil hentade jadi nang lawan acil kami nang mau cabe mudahan Tuhan pian tambah disayang lagi sehingga nang lagi pian kada sampai babini lagi
Jumat lagi ambihan. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan bangai di bawah tidak tuyat nang ada Afgan. Nang Afgan yang tadi bangai nang beisukan. Jadi nang lawan Afgan dasar lucu bebenaran. Jadi nang lawan pian kami menyapa pulang. Jadi nang hari ini sudah kita pertama. Tadi madihin berdua lawan pian besahutan. Madihin kedua ulun jin saurangan. Karena bang pian sekadar duduk di higa mikrofon nang cuci tangan. Jadi nang lawan pian tak lupa di bang jua kami mendoakan mudahan hajat pian bangai dikabulakan. Mudahan sekolah pian kaina lolos. Mudahan tuh sampian sukses ke masa depan. Jadi nang berdua tak lupa kami sampai. Ada nang berbinian ujar Amang Idris Ukti. Jadi lawan Ukti ngini nang membisiki. Sekali nyanyi nih tadi ujar gitu Bang Ukti. Jar hadi sudah belegi. Jadi nang tak lupa ngini nang mamadahi kepada kakak Ukti Afgan mama kaki. Jadi nang kakak Ukti kami ucapkan hari ini mudahan Tuhan pian sehat setiap hari. Padahal Bang Ukti idaman laki-laki cuman limang kita sadar aja lawan diri. Siapa kita ada cocok lawan Ukti. Nang jelasnya Bang Ukti mudahan tuh Bang pian sehat setiap hari. Mudahan Tuhan pian selalu diberkahi. Dimana pian begana selalu dilindungi. Mudahan kaina kawa betemuan lagi. Jadi nang lawan pian itu nang ada di sini. Tak lupa nih Bang ulun terus mau ucapakan sebelum madihin ampih membawa akan. Jadi ulun sedikit promosi lawan pian sakadar cilai ulun hari ini mengenalkan. Jadi ngaran ulun Cilai Ahmad Rasidi. Umur ulun 20 lahir pada bulan Juli. Seniman negara nang itu ngaran Iki. Bila nang Abu Nawas itu nang nama Ibi. Jadi nomor WA atau juga nomor HP. Bila nang gesan pian kawah aja dihubungi. Cuman mau hubungi kaina nang malam hari. Amun nang wayah ini ulun kada tapi mangote HP. Jadi ini nomor ulun hendak menjulungi. Gesan babuhan pian itu nang ada di sini. Atau acil-acil janganlah nini-nini. Khusus nang pina bujang atau berkepentingan lagi. Jadi nang cilai nomor ulun nang menjulungi 0878 nomor ulun maawale 1609 itu manang ngahe 99 lawan 29 nomor ulun maakhiri. Jadi nomor ulun cukup 12 biji. Bila kaina mencatat buhan pian hati-hati. Bila hendak nyaman cek aja tuh di IG. Karena tuh di bio ada ulun membuati. Seniman negara itu nang ngaran IG. Atau pian tulis kaina matihin inep ada aja tuh terjadi. Jadi ulun belanjut madihin hari ini. Jadi nang tidak lupa kami mau ucapakan kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Mudah jadi pengulun ini mau ucapakan inya lawan kami tadi mulai beisukan. Cuman hanya aja ulun malihat tuh sampian tadi bejugit-jugit dasar lucu bebujuran. Mudahan Bang pian selalu panjang umur disehatkan badan.
di mana begena mudahan nang sempian selalu dalam lindungan mudahan bang kita pastinya lawan inya di sini berdebatan mudahan tuh di surga kita pulang kampung bolan jadi matiin ulun mana rasakan lawan tuan rumah nang sudah mau undang kami minta lupa lawan pian mau ucapakan ulun nang mewakili panitia rombongan mungkin sampai di sini kami menampilkan kaitu kaina insya Allah kita kawai betamu pulang mudahan berataan pastinya panjang umur selalu disehatkan ulun mewakili panitia rombongan ulun minta maaf juga meminta halal lawan tiap berataan lawan paman-paman ading-ading berataan ulun meminta maaf juga kakak-kakak nang ada tasambetian atau juga acil tadi karudung hirang nang awak singgenalan ulun minta rela bila ada tadi cilai menyambetian nang maulah pian di hati kada nyaman karena bang ulun ngarannya pemadihin katuju begayaan jadi nang lawan pian minta rela berataan cilai terima kasih juga ulun ucapkan jadi nang lawan pian ulun sekali lagi minta maaf berataan mudahan di lain waktu kita kawal ketemuan jadi tak lupa ulun mau ucapkan dasar unik benar ini nang social Afgan jadi nang tidak lupa ulun memadahakan kami minta maaf sudah geser sempian sudahlah jelte nasi tadi dibungkus sakane kade cilai ulun sakader megayaan kami hendak bersatu cilah hendak bertahan membawa pantun sebagai penutupan jadi bila jerujuk dingai daun membai ada baikan lagi dingai dadayan kait pabilanya jodoh hari ini tupang sampai menjelang ini hari pengantin bila sang juara cilai menjabat dua ujar inya juara nang itu nang nomor dua kami sarumbungan hari ini berdoa mudah tuh pengantin selalu bahagia si 45 cilai kuriting patah ada patah sabila pastinya dihingga kaca kami sarumbungan hari ini mendoakan kepada tuh pengantin mudahan tuh sampian sakinah mawaddah warahmah mudahan tuh pengantin selalu bahagia bila cilai ada itu sumur di ladang boleh itu kaina kalau menumpang mandi mudahan bang ada kaina berumur panjang mudahan cilai kita kawabe tamuan lagi mudahan acil nang belo jual lakas lagi bila kita cilai mencuri landak ada nang kura-kura hendaknya di perumahan kami hendak permisi cilai hendak bermandak terbang hendak bersatu kami hendak bertahan bila jarum patah disimpan dalam hati bila ada kata nang salah jangan dibuat dalam hati padahal bang pantun banyak hai ulun beisi cuman nang kauyuhan hari parah tengah hari jadi sampai di sini kami menampilkan banyak meminta rela bila ada kesalahan mudahan berataan selalu disehatkan kapan nang hajat kita mudahan dikabulkan mudahan rezeki kita dilancarkan berataan usaha diberi keberkahan mudahan bang kita selalu selamatan jadi nang terakhir ulun mau ucapkan wassalamualaikum minta rela berataan ilahi kami bersatu cilai bertahan